Meda seme mwakwa bene so do ba Adom TV bedroom health tips so said enu a wo kan ye ho ne so migidi ye so be kan ye ho bi said ye dim komo no afankra no ho titiru protect my little lungs ye monkra na lungs no ho mpan enkra ni di said enu a ma me na esi kire mu kire ye na enkra ni di nti ye force wo mo ene wa kire se be bia ahrawa no wo ene be bia aduane fa no ye ntoko kitwa bi wo force no ntime hu me no enti me nya de open na aduane na kowura baby a ewo se ohome fa afi na akra no so enti me home e de nsem bebre ba kan ye ho na wotwe mu na ye hwe courses saa de ye ebe ma akra ko how much say fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma e de edi nkomo yi oba Grace Kwam ageneja e mu akwaba ye da se ne nso enura obo ne to fa kire ye mu na ne ye pese ye hwe edi e pa na e course sa de no from mothers no ana nkra na so na etimi yesa ya nkola ni bi wo ha ejane no na omo shedampe so bi wo ha maame no bedwen so o force o pie ejane na hye ne num ma wedi ebinim so wo ha na obi aka kire no na me ne wo be ye wo mo da the same day e ba ne say na me de ya wo de ye de ne weight fama na eko na me die ya so compare ne ban weight ene na down for there obi wa na ne in law about say na kwale kra wo feeding o ya ne den nti wenyi na ya eye hawa mamefo no omokom nti ono na dwene so me ma no ebia cap ne ma eno ne be ma ni mu ayedu me ma ne cap ne ma eno na obi abehu se me ba no me hwe ne yi ba empem bebre no try se wo force no se chenchena ache cap ba ko na me dia ma se no ma e de sansu yi ne bebre okay ma me fon ye kan fa ti se bia 0 to say no bia 0 to 1 month 0 to 2 months 3 4 emiane ne bia say no sem de ma no say no sem de ma no na ye nhwe enkola na nkasa na ekomodi omo a na wo mo jane okay o me a wo fidi na wo se otumi puba okay wa me a wo ya ne dan a wo se jane no didi agro ondi nti enkola de number of times a wo fidi no ni hia kakra okay odi kakra no na wa me a jano onko di agro otno ate ho na ekomodi na obeba nti anya se meka se wo ne a wa hyehyɛ se o pese o de ma no na obi kwa o ha eduane no odi a oni obi call round sa odi ba kwa na wetum reka na wakwa aba na wabedi mema na hawo nya botre ma no nkola ni nti na ye wo ho nya botre ma akola no na sani obedi na odi ama no because o try say wo force ebe wie no abeda ayaresabia but no ka say positioning be the way do omoto no so timi cause problem say ideally akola odi ne to obi fidi na odi ne to won sa ha na wa mane from ano atare wu from ano nti ohwe wanim say na wo manage ane no sa na correct position obi o ha ne ba ne da ho flat na o manage ane enye obi o ne ba ne dampem no o titi man say nyesa ebe reche na eduane na kogu na hrawa ni nti kogu na because ya me ebi wo ho a nkura yi hwehwe bo wan say odibia na dan ni fie ni hunu mu ba eno na Chelsea eduane ni bia ko ne na hrawa ni mu ne baby ode home kwan afa ho tenya normal o se wo fidi ba o se bi fa ne hwene okay normal kwa Jesus say akra me a ye ntwa so akra ne me a wa me o penin kra wo me a odi anko bi nti akola o force na na obi won say na wa fe because eduana bro no so won say obi a wa anfe no bi won say na afi do ho me engina so yi nti say o fidi na wo notice say akola no ma no o ma na enenam na no ho ndi ampa twa so wa me okay ya da say nti eno so ye hwea wo me ya atwa so eno ano no fasedama endpoint homeopathic clinic abata ni nyina so ye be ma so ye oba grannies nom ne ade obi a ye ntie because ya na ye gya homa bia nannies nom ne so nom ne ade akra ni di na ade so papa sha no ni di ntini ye force me show this week abata ni ye ba de mamo
untie ni ye ochena kwa hoden wo ho aka ye ho na ye hia ne mom fasedama endpoint yare bia ha wa ye nko ho mema ne prostate no kokko check wo de fe se yare bia nim yare ni mu dia wo husu na wankɔhwe a unhu nti obed adaroma sorry na ko endpoint wo na ko check ne number na wo screen na se no fa ne free no ochena kwa hoden wo ho a e be se hia